ipati pat ibu percaya ada kerja teli kejungi islam man berbi ibu islam man kentok yang ada kerja teli kejungi bat bersnudur kerja teli kejungi dah kepak kentok umde kamtai lagi paidbah baik ngagai tikam susuk hamba pi nama bila angot la bonun senam yang kerja teli bagai bagai kerja teli kejungi kanan ra ekor ke baklan bagai ra ru ke rumtikam ke bed ke babiak dan kumta ya kata jingkren ke Sofi bat nganget ba baru ngilayo jingsai kamtam ha ke jingede ba ke jingmi akikot kubur ha ke jingkeno ya usi am jengi batin ba kamtam ngi ki MDC for the council ha jingsha ke negeri election MP kamdan jingede bat ke district council andoi nakaliang jauh kandidat jauh ke kongres lakan thok penban yang ki MDC bat usiam kalong thik komboong bam sophan mano dang bit thik chano te hakani kapur ngan khotno sisendan yai Dr.Jemino Mawthoh bin ai ke jingkren hakani kapur namar bakadangdan sakawai pat ke jingialang hangte hapo Ïaiong hakapur RBJ pihak banbe sekali ke jingialang tiba hadin ke jingkren ke jungi ngidang dan ru ya saarmut kinongkren katai ba hamlet Dohling ibalong nongyalam jong ke parti PDF ibalong ru MLA bat minister hakni ke sarkar ke pemerintah ba kumjuru ya ke jingkren nai Dr. Donkupar ibalong presiden jong ke parti UDP te hakni ke pon ngan khot sisendan ban ai kapor ke bakelut ya I Dr.Jemino Mawthoh ban keren hakane kapor Syong kenor badon burong ba Titosstar welkan ibalong ru MDC jong kene ka constituency Sohra pada kebaburong ru ya kini kiri rangbah kiwei don rengkat bengi kini kapor nado I Dr. Donkupar presiden rangbah jong ke parti UDP haka jela Meghalaya Brokawai pada haka juga poru ibalong ulampang jong ke darbar thawan haka ni ke jela kejongi penpau ya kejing skoburong ru ya kejing don rengkat jong I MLA but minister bodon burong ba hamlet son Dohling ibami kemat nang te na Meliam constituency ibadairu uparlok bayajan balai donlang haki seng bhalang haki por ki balaletno penpau ya kajing skobrong ya kajing don rengkat jong I chief executive member ba tenwel dhar ibadairu na Shela constituency but ikini kiwei kiri rangbah ki bayadon rengkat bangi haki ne por bat khamtam ya pi ki paidbah nong song snong jong kane ka constituency Brokawai ki belawan na ki snong paper bangi tip ba mentak ski kane ka ski yo piawan banade banyathit banya kendu ya ki parlok ki parajor bangi snodon bok sibun bah kane ka ski iyo ban yo kejak ha kane ka jaka kumsi banta banyalap ya kene ke election MP syaka Lok Sabha Ar-Hajar Khat Khandai nakaliang jonga ngapen pau yang jing suburong ya kinongkit kam snong baro kibaya don lang hagane kapor kibane ki than ki baper ki clear nong sensyar bade pi baro ki paidbah kenthai bat senrang ki samla kenthai bat senrang rukum jo nakaliang kejonga namar bang haban let sa katto kan ni teligi meeting idan sa gawing meeting ha Ïaiong don sa markasa marhadian kata kidang don sa lai south teligi jingialang ibangi haban let hang te hasor shillong nakaliang kejonga kumu candidate aga baidai bakani ke MP election ngala persyanghi ban runglut syaki constituency ki baper haka negeri khasi jantia Brokawai
Kebahap hakaniga Shillong parliamentary seat. Tenre kumopietif. Laipun riew teli ki constituency ki long e babun. Gamde ke besuk. Nakaliang kejonga bandit runglut. Syak kini ki constituency ki baper. Syaki dong ki shnong ki baper. Ki badon haki constituency. Baper jong kaniga Shillong parliamentary seat. Henry ngala banong hangi. Ngatarai hakabai de bigi constituency ngelayo ban cover. Haduk kendai 4%. Kajinglet yalap election ha kini ki constituency baper ki badon ha kini ke Shillong parliamentary seat. Ladon baong nga hakikat tu kan ni ki jingialang kebangai kendu iki rangbah ki long kemi ki ong tangim daya itu pa ya kita ki candidate MP mo tengong iki ngong ilayo UMP mendala si posnem nakaseng kongres bami khmat ya kan ke state ya kan ke judge benri ko jongi ni ki basyong ki basa halor Shillong ngim patios ko haki si posnem bau MP la mi khmat na ka Shillong parliamentary seat ngam patios ko ban canvas haka constituency ke ba ngami khmat hanong thamai lani haki constituency baper ki shnong baper ki badon halor Shillong tenre nakaliang jonga nakan mau nadu ubnai April menchim snem arajar khatpra hadien ba president rangbah jongi Dr. Donkupar ilapan snow but propose ya kan ke kyrtong ke jonga ban yakun ya kan ke MP election ngalas danghi ban yat Chyne bat chatai ha kan ke Shillong parliamentary seat ban ha kapor bakadon kan ke MDC election ngelayo ban tur sibon teliki constituency ha Jande Hills ha Riew ha Southwest Khasi Hills ha West Khasi Hills bat ha Shillong ru barokawai ngadang kan mau sa ya ke jinglet ke jonga ha tu kapor sha te shamaujai ke bahap ha karanikor constituency ke simpor hadu sang janta siteng ngada poi dakani ke kali bolero jonga hajaran nahaban sange no nomor ka sniu palat ka surok te ha pansim no da pick up truck na ka tu ka jaka hajaran banlet shamaujai syaka jingialang paidbah ha ke jaka ban lapoi ha maujai ya kendu ki paidbah kumni ya bon pha bat itai wei nongkren yong te ngim pajio sngo bau candidate ban yakun MP banwan syaka dengan than ke jongi mo nalor ba ka surok ka sniu hadu kata bat ki ong ha tu ka sngi yong te new MP candidate te udai badai hat pha tikum ju ru por bangalet chete se saipung ru kadai kawai ka constituency baka surok kalenti ke singkian kalong ba sniu hadu kata ring ngalayo banlet yu kejan hang tai ha saipung ban akan mau ha kapor bangalet chak te jaka ya thu yang baka block office ha kapor jong u chief minister barem ba ike maulong ila shna balawara ya ketika block office hang tai ha saipung Henry ya kene ke office hang tai ha saipung hapan kan riano namar bakas niu palat ke surok tigi babon ki tengah trekam jago sarkar ha kate ke constituency ru hapan sange no ke jing trekam lakhang tala daga giat namar balas niu palat ke surok bad hapan kan ria ya ke office jong ke blok syakawai pat ke jaka dengan ya tu ipi paidbah nakaliang jonga ngayale hikat balak bandrung siki constituency baper ban yo ban ya kendu ban ki paidbah markhmat kumne ban skong thuru ya ke jinglong ke jingman jong kitu ki constituency bat khamtam siki than nong kendong ban skong thu ya ke jing e jong ki nong song snong ki jongi ki basyong ki basa syakithan nong kendong namar ladangi syong hang te secretariat ladangi syong ha office nginum tipken ke jela ke jong ni kalong kumno Henry ha bangilat i dalade dan ban pet hi da khmat la jong iyo ban ya kendo iki nong song snong jong kitu ki constituency baper ban iyo ban tip
ya ka jing e ka ba ki kenduk maki haki constituency bagi snong gi thau bagi shong paidbah ngai sukwa ban ong e pi tang ri kawei kisau leer ki ba phla manta kawan ban be hakani ka jela ka ba it ke jongi bat kumba piatip kini ki sau teli ki parti riew ki bala lam khmat ya kani ka sarkar jela menta ka ba kenthop ya ka MPP ya ka PDF ya ka HSPDP ya ka UDP hakini ki khindiat tayo kala kilaya shim ya ka rai ban jit you candidate iamonlang ban ya khun hakabai dei bat kani ka MP election ar hajar khat khandai kani ka dei ka sien ka baning kong le sie ka pangila ban ong baka long ru le sie ka history la long ru ka history ka ban sanam hakani ka jila ka jongi bakini ki riew rangbah na kini ki south li ki party riew lo dakawai ka jingmud dakawai ka sur kila shim ya kini ka rai rangbah ban penmi tang yawai common candidate ban yakun hakabai dei bat kani ka MP election ban lakren hagi babon ki jingialang kam dei ka basuk bakini ki south li ki party kini wanlang hagaju kalama bat hagaju ka kanhon ringan ong ipi bagadai ka jing angnot nakaliang jogi paidbah salonsar hakani ka ri ka bait ka jongi ki batrang bani I ya kata ka jingitli hakani ka jat ban riew ka jongi hakani ka jela ka jongi tedei kani ka jing angnot ka jing thrang nakaliang jogi paidbah bani I ya kata ka jingitli ka jing long scam haka sinshar ka khadar menta kani kala urlong daga rai rangbah na kaliang jong kini ki dongelam ki badon hakini ki southly ki party riew mensyuang yosko ya kata kalai lama hoi keladon kecing persyang ke tu kapor henrei kecing yesno tu jingmud kecing telok hapeng kini ki party jong kita kalai lama kam dalong ke baskem bat haga tu kapor ru kini ki party riew kidon syabar jong ke sarkar tenrei hakini ke kenti ke pemerintah kini ki party riew kidon ken hakaliang sensyar ban namar bagi kwa ban penskem ya kini ke sarkar ki kwa ken bah kini ke kenti ke pemerintah yo candidate MP ini syem da kawai karai ban jit yau ta o candidate iamonlang diskontenat sibun pemerintah ki paidbah keleng-keleng habang ilet syekini ki jingialang kitab da ke jingkren ke bakrau ban ngalawan ong ka sien ke baningkong ke MP election kalong ke basyong shit hadu kata-kata bani nujur bat ki MP election ke balalet no mensyuang imjui bandon ke jingialap election kumni haka arterik ngila pelong ya ka rally ke bahe ba hangte hapulo ilabu ki syuki ke ma prahajar teli Nanti kisuki geladap, bat babon kibriu kila Ïaiong, syarut, bat hamtai hamadan polo, lawan kinok kyrshan, nakaliang juga ni south lagi parti, naki light pun riu lagi constituency, kila yawan bat pensengan, bat pensaat, ya ketu ke jingialap election, jong kini ki riu rangbah, nakaliang juga ni south party, hamtai hamadan polo, natrai Dr. Don balong veteran politician hakan ni jela ka jongi ibala job labon teligi snem bani bami khmat nasional constituency ii but in kubur ba larangi pai siki snem ki bala letno kam judon koj kum kani ka jingialap election hakabai dei bat ka MP Lok Sabha di sultanat sibun bamanda kat sabangilet ki paidbah ki wan bani tut syah kini ki jingialang ban ngisong tu bakata ka sur jong ka jingetli ka ba pertajam mentah hakani ka jat menriu jongi ki paidbah ki atrang dik bani I biang sisien baka sarkar ka bangi yo mentah kan long ka baskem ka banne hadu bakut jong ni ka samoi trekam ba pengin yo ru ya ka sensyar ka khadar ka pa ya bet ya renti
Kakam penroi kebayat baik ya genti bat hakajo kapor ban wanra ya ka syongsuk ka syongsingan hakade ka jela ka baik ke jongi dang hakini ki khendat toyo ni dang sudep ban jiet ya ki MDC na ki constituency baper ban mi khmat sekini ki artli ki district council ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jante Hills Autonomous District Council bat pia tip I paidbah Haka baidai bat ka jingya kun haka ni ka MDC election ka don ka jingya tengku hapdeng kini ki candidate na kini ki sautli ki seng rukum jo namar ka de ka competition hapdeng jongki mo na ki constituency baper ka jingya kawang kti lesi kala bandon ka jingya kenat kala bandon hindai ka bas ngopelapat hadin bala dem kini ka election MDC bat da ka jinglam kemar nakaliang jongkane sorkar MDA nilai yo bantau yakini ki artli ki executive committee ki baskem hakini ki artli ki district council hapo kalama jongka United Democratic Alliance bangaskoba kani ka than kalong ka badan bok sibone bangila yo banjit ya chief executive member ba tenwel dekar rangbah riew ubanga buromha nomor bau don katakan nongrem ho bat ha ke jingialam jong iba tenwel dekar ha ke baidai bat ke KHADC bat nakaliang jong iba tombor siwat nang tena JHADC nganget bangin yo yaki executive committee ki baskem ha ke ke kenti ke pemerintah de hadian ke ke election PE nakaliang jong ke sarkar MDA kalasyem ya karai bandon uwe common candidate but what happening ke tu ke jingi kun ha ke MDC election mentang ilaya Ïaiong ha ke ju ke rensan ha ke jingialap election ngia kedup ngia khublai kti bat ka wei ke jingmut ilaya rai banya trei sitom na ka benta ke jinglong scam jong ke sarkar MDA ke jinglong scam jong ki artli ke district council bat ban penjob ro don burom yakini ki armut ki MP wei bami khmat nang ni na Shillong parliamentary seat but wei nang te na Garo Hills Natura ka Agatha Sangma ka bani kun na ka symbol jong ka kot kaladon ka jingkren na kaliang jong MP badan burom ba ka jing kun ha ka baidai bat ka MP election kalong hapeng ka Congress bat ka UDP bat uong ba ka NPP ka PDF ka HSPDP kan support menta ya u Congress candidate kani kalong katingalam bakla nakaliang jong new MP badan burom namar bah ki rensan yalap election nakaliang jongi baro kini ki nongelam na kini ki sautli ki party ngia donlang hoi kedon kecing keliru lada kita ki sautli ki party kilaya donlang belem don pat du common symbol namar ki kwa mani wo daw yangi dakum ni pat dakum tai ya kan niru kwa ban pensyai lada ngayang daw common symbol kamut ngalongkum independent candidate dilada ngalongkum independent candidate kamut ba kani ka senrop kani ka kenhun MDA kamla bante ban khum ya utau candidate MP lasain dalam job taw independent candidate la ban pet seno ru kat bomon dinamar ba ngidon hakani ka sarkar senrop tinggi on compare lada yale no symbol jong kini ki sautli ki party lada ngi jiet men kini iba Renington Tongkhar MLA badan burom nangte na makurwat constituency ibadai na ka party HSPDP lada ngi jiet I bane kun ke MP election hab banele na ka symbol jong using dede na kani ka daw hangne na kani ka Shillong parliamentary seat ngila jiet ya kani symbol jong ka bom but nang tay Natura parliamentary seat ila jet da ka symbol jong ka kot te kani ka peni ya ka jingjin surman sim na kaliang jong kini kinong ilam ki jongi ki badon ha ka ni ka kunhon MDA but shushu na kaliang jong ka Congress but UMP badon burong uang ba ka mentoy ban jet yo MP ban mikmat na kini ki party riulum namar kini ki party riulum ki kut no tanghang teh khana para kani ke jingkren nakaliang jong MP badan burom ndai nakata
wong tang gitu kibla long senior ba kibla syajit labon sien naki konstituensi bapher bakimi kibla job bon sien kinyo ban kren hangte ha parlimen kani ke jingkren nakaliang jong MP Badan Burom kalong ke babakla hado kata-kata namar ngane tu yepi ke parlimen ke dorbar ba Delhi lathau banya sat da kini ki MP ki bla mikmat naki jela ki bahe naki jela ki barit naki jat benriu ki bahe naki jat benriu ki barit bangi barok ngi don hok banyak saat nakamenta ka hok jong ka jat benriu jong ka jela ka bangi mikmat tenre lada Ïaiong batang kini ki MP na ka seng kongres kila ban khamle khamba hangtai ha parlimen kalong ka babakala hado kata-kata namar ngam shimi ya kita ki kam ki bakrau ki bakini ki MP na ka seng kongres ki ba mikmat na ka ni ka jela ka jongi kila le labon teliki snem menta baki mikmat na ka ni ka jela ka jongi nyimia smau ba pala ini keren nya sat hakabai dei bat ka isu jong Ïaiong nyimia smau ba in keren hakabai dei bat ka isu jong ka sebi nyimia smau ba in keren hakabai dei bat ka jing jong ki nongrap ki ba shong ki ba sa ki than nong gendong ngimjia smau ba in keren hakabai dei bat ka isu jong ki ni border hat ngimjia smau ba in keren hakabai dei bat ka isu jong port usam kajing jeng ki khon samla jongi ki bam dan kam dan jam bat bon kiwei ki isu ki bakta ki jing ki bangi kendo ha ka nega state bat ha ka nega jela ka jongi kini ki MP ki bami naka seng yu kini ki MP ki bami naka seng kongres den renga syukwa banong ipi UMP bangila sei naka nega jela ka jongi ubami naka parti riew Profesor Gigi Swell na hab ban keren ni kani Profesor Gigi Swell idai na ka parti riulom sansin ila job ya ke MP election badu snem khat khandai spa nyopuai Ïaiong na ka seng EPHLC ha ka por ba ki hill state katba ki riew rangbah ki long kbe ba ki samla ki dang ya ki hang ni hajalla Profesor Gigi Swell udang ya sat hang te Delhi bat khaduk ngiyo ya ke jela Meghalaya Haus nem khat khanai spa nyopuar ka school ba nehu ke bla ai ke jingnang ke jing start yaki khon samla jongi mano bawanra dei Profesor Gigi Swell hagabai dei bat udoyang ro baki nong song snong in yo ban kam trayu doyong dei Profesor Gigi Swell ubla ya sat nakamenta ka hok ke jongi kum ka jat ban riu rei nakaliang jong seng kongres pat giong dei ban pha ya kini ki MP na ka parti riulom namar baki kodno tangha khana para tege jingkeli kalong balai ka ki kam ki bakrau ki bakini ki MP na ka seng kongres ki bangila seila bon snem menta ban mikmat ya ka judgment riu ya ka state ka jongi hangtai ha parliament ayu bakila keren aku jo poru womba tang kita ki belong senior ki bela job bon sien kila ban yo ban keren ha parliament Andrei kulat ya kawai poru Konrad sangma ujob ningkong ya ke MP Ukren ha parlimen kembak hat sau minit Ukren ha parlimen ba pala isyong hadin ba itap keti ba hadin ba Ukren u Konrad sangma kadi kasian ke ningkong ke ba Konrad sangma syajit kum MP ba da kasian ke ningkong yo ban keren tikam dai ken ban ong pat batang gitu ibla job bon sin pio ekalat ban keren ha parlimen namar mai don lang ha parlimen keren Konrad Ahmad mai syong hadien bat hadien ke jing keren jong Konrad ira thapti tekani ke de jing elam bakla nakaliang jong ni MP Badan Burom jong ke de ke jela ka jongi ban menta abang ipet ya ke jing keren nakaliang jong MP Badan Burom ngai las dang ban keren klumaro nambar balai ke jingi teli jongi kami parti riulom menta kini ke bersya ya kini ke jingi teli menta kila sngoteng kila sosmed namar kat sebelet ke jingialang paidbah nakaliang jongi ke parti riulom dap upaidbah one man pensinga nyangi bat menta ke kongres bat ni MP Badan Burom bla mikmat arta menta
na kene ke constituency ke jongi menta kilas tang ban khnyo bat menta dalam pisngam ya ke jingkren na kaliang jong ke kongres bat MP badan burom ki kam bayaka 2 lane ya ke 4 lane dai bawanra ba Vincent pala ya ke nigrems wanra ba Vincent pala bat shushu ak tu singi nga ikot khubor ba namar ba ka sensyar kani ke kongres MDA bon kinong di drugs kani ke jela ka tungi tengok ibadon te mat Konrad sangma Dr. Don mentakila khai drugs mat bon kinong di drugs keno ya kani ke sorkar ketulian ke folien nakali ni Dr. Don namar ngaru kam Don ba kata ka jingtip Dr. Don lade i veteran politician ila Don komunomik mat jong kani ke jela la bon teligisnyam nalor ba hoping bam kwang doar play ngipet kmat ban ngipai kmat si Dr. Donkupar Roy but Dr. Donkupar Roy loong kini ki project kita ki 2 lane ki 4 lane kini ki bala perkhan nado ar post nem menchua tin rei menta na kaliam jong MP badon buromong warra mangai ke negrims warra mangai ke 2 lane warra mangai 4 lane bon kinong di drugs namar kini ke sarkar ke persensian kini ke MDA teperkhat mapikum kita ke eke tinggi sengotho bakal don ke jing kelumar jing mud hakabai dai bat kini ki seng kongres ban nganya thu yepi ke bagi keren kalong ke babakla hadu kata-kata ki kitien ki balam ler ki bam dai ki jing shisha ngi habangi keren namar ngi don ki kot ki sla ban keren ban pen shisha menta ki penting kumno kiong kani ke sarkar MDA ke don jingedai bat ke BJP kiong ye kani ban ngakwa ban ong ye pipat ba mentang idon hakani ke juk jong ke sarkar khlek khaulang la kadai hari India berhoi la kadai ke jela beper kini ki sarkar khlek khaulang lut hangni ki don armut ki MLA jong ke BJP ki bawan ban aji kyrshan ye kani ke MDA tinrei kamut pat kini ki armut ki BJP kin lemon kin keren maki kat kabakimon hakapai di bekas CAB ya railang nomor wale lalam kemat lagi ni parti riew ban persya ya kani ke CAB hakani ke jela ka dungi kani ke sarkar MDA ke persya ya kani ke CAB rei keleng kani ke seng kongres kalek ban ialap eleksyon penting pensmiet iki paidbah bamangi kum ke MDA ngi don jingedai bat ke BJP bat kini ki kwa ban wara ya ke CAB ringan kwa ban ya thu ipi paidbah ke CAB dai bawara ke parti kongres nadung snem khat khnai spa sau punyo haka central working committee jong ke kongres party kila pas ya kata ke resolution badai ban support ban kyrshan ya kata ke citizenship bill bala ke por ba prime minister Manmohan Singh badai na ke parti kongres ula keren raja sabha badai ban pas ya ke CAB bandai na kata Uttaran Gogoi, Chief Minister juga Assam, bagapor baka Assam, kasensyar ke Kongres, House Name R1000 khan riew, nakaliang juga sarkar Assam, naka kabinet, kila tua siya ke sarkar kami, beriban pas siya ke CAB. Disngapat, kaya kebakini kinong elam, nakaseng Kongres siya kini kecelak tungi, kilet keleng kia keren ki oma mengiru kia kyrshan ke CAB. Nanti ke MDA. Rengkat bagi seng bhalang kipala yaki hamaran student antai hamot pran ngiru ngilaya persya tinggi haga bede bede CAB amdai nangane kibabuan ki isu bawara ke seng kongres kecingkang bam do mesti namar kayo skoba kini ki nongelam jo seng kongres yong te kanika sarkar MDA bayadai bat BJP te menta banyamani lajlut ru sitom banyabam lajlut ru sitom berkemta terter Hendai hang beli bakaan kang bam do masih manusia sedang ke kongres lagi por ke bamansua lagi por ke Indira Gandhi itu ke por lah ai ke jing betah segi khat sau teli ke jelah hari India bari ban kang ya ke jing peniap ya ke masih berpikir mau ke kongres mansua ke simbol jo ke kongres ke masih dia mentah pada kia keren lai pujan ban kentho yang ni kibadon hak ke sarkar MDA ngakwa ban kedau ya kita ke jing shisha nomor ki paidbah ke ban songtho ya ke jing shisha
bat kata ka jingidei lene ka jingite lok jongi bat ka BJP kamdon satya ka BJP argut ki MLA ki wan man support ya ka sarkar henry ka jingite lok kamdon lala ka don ka jingite lok ka jingijan hapring jongi bat ka BJP men kane haka MDC election ngila de bandon ka pre-poll alliance ngila de banya kunlang bat ka BJP bat ndai na kata haka baide bat ka MP election ro haka baide bat ka MP election ngila de banya kunlang henry ka BJP ka bo laujong candidate ngi ki parti riew lom ngi bo laujong candidate kamot bangim don ka jingidei haka nongrem haka ideology haki mat rekam hapring jongi bat ka BJP tinrei ko mga ong mentan ngidon haka ni ka juk jong ka sarkar khliak khaulang mensua ka sarkar kongres haka tu ko por ka haban khliak khaulang bat kiwei ki parti kani ka BJP ro kumju ngi mensua por bangi snok ti bat ka kongres haka tu ko por ban ai jing kyrshan kongres nomor ngi duna haka tu ko por ka UDP ki ong ba oh ka UDP bat ka HSPDP ka de ka team B jong ka kongres mentang na yesno akti bat ka NPP kyong ka UDP bat HSPDP ke don benta bat ka BJP tingin niya le akumno sno akti ka diang rumlong sno akti ka mon rumlong teleramla ban yesno akti mlawan thaw ya ka sarkar baskem kan ja yu ka jala jungi kan wan ka president's rule laramla thaw sarkar laram biang ki number te kawan ka president's rule ni lamat ya kajing sensyar jong presiden hakane ka jela atu ki paidbah ki dang kwa mo ya kata kajing sensyar presiden hakane ka jela bangan ya thuai pi de ka kongres ka ba berbi na ka por sa ka por ban pen sing thu baklai ki paidbah namar ka kongres ngan ya thuai pi la palat ngatrai ya ka laipok snem kala sensyar ya kane ka jela ka jongi namar bakila don hakaliang sensyar man ka por menta baki don hakaliang persya te ki khuslai jingmut bha ki ki MLA na seng kongres namar ba pemyo shote banyak kamai spa kamai hajar mo mdon ha ka sarkar te sitong te kin mau bhai ka sarkar kongres ki por ba mensua ka por jong Dr. Mukul sangma ka rokom sensyar le don bor ya kan ke jela ka jongi ki rangbah snong kamtam ka ka por lajan slot kita ke ikhtiar jong ki rangbah snong ki dorbar snong kajing liat don bor nak kaliang jong sing kongres ke do por ke sensyar ka khadar kamlong syu babiang ke roi ka par kamlong syu babiang bon tangi jingeki akan ke jela ke jongi ndai kan ne ke sarkar manta ke sarkar MDA tang ka sisnem kala persang banle si bon ki kam kani ke sarkar nak kaliang jong deputy chief minister tu sgi idang ong tang nak tenat PWD kani ke tenat PWD kayo hadu ar hajar keluar tengka manta ke sisnem aga por jong Dr. Mukul kababon tame kadai sanspa keluar re menta tang ka sisnem kani ka sarkar ayo adu ar hajar keluar ban sna yiki surok ikelenti ki sengken ha kani ka jela jongi ka ban long ka jimantoi kham tam yiki paidbah long song sdong ki basong ki basa hakithan nong kendong bat bon menta ka jing persyang bani khmi lenti ka nang wan bon susu ka pisa ha kani ka jela ka jongi re ha ka por jong ka sarkar kongres kani thuipi keplateng ka jong ka jela na kan ma ka bakut jong ka yu jong ka dika jingsen char jong ki mdan pisah syu di menta kan ka sarkar ka persyang ban laj ban lau ya kita ki jing sok kerdon ha kan ka jela ka jongi batai na kan ka daw ngasko bakani ke MP election kalong ka bakongsan hadu kata-kata ka peni ka jingiteli jongi kum ki nongelam kajing scam jong ni ke sarkar MDA kajing scam jong kini ki artili ki executive committee ban ngani thu EP aka baidai bakani ke MP election ru Ïaiong halor kata ka nongrem kajing etili bat kajing long scam jong kani ke kenhuan MDA ban ngani scam bah kani ke kenti ke pementa nginyo ya kajing job ke badon buruh ngidon kani ke sarkar menta ke regional party di parti riulum ki bersensyar menta kan mentua yu banjit sa UMP ban mi khmat hang teh parlimen dalam ijit UMP nak seng kongres la dukut lupa la ka don ke sarkar kongres ka kani ke jela pijit UMP kongres su kabian den re ha kani ke sarkar menta sensyar ki parti riulum injit
UMP jong seng Kongres dan jingmut kini ki MLA ki minister ken Rafael Shah Delhi syutu MP naga seng Kongres dan jingmut di namar kata nasko bah kini ke genti bamta datang iyo ya ke jing job jong kini ki armor ki MP ni sayo saka so weu MP bagin jit ban mi khmat saka Raja Sabha laimut ki MP MDA kini ki artli ki district council ki baskem nget nyanga kandon ke jingala ke bakrau hakade ke sensyar ke khadar haka roi ke par haka yo ke kot haka syong suk syong san hakade ke jelah ke jungi depat ba ngan petkot no ikade ke jingkren jonga hakade ke pol ngakwa ban karpat ya pi ki pat ba nong syong sinong kum ba pila ai ke kyrshan la kaliang jong pi iba titos ibadon rengkat bangi hangni MDC badon burom bami khmat na kani ke constituency ba Tenwell CM badon burom na Shela constituency Dr. Donkupar Roy ibalong nomi khmat na kani ke than la bon tili gisnem na sko shngan ba habangawan sa kani ke than ba kani ke jaka ba da ke jingialap lem da ke jingi trailang jong kini ki MLA ki minister ba hamlet ibadai na kaseng PDF MLA minister badon burom jong ka million constituency ya don rengkat bangi kini kapor sko burom ya kajing don rengkat ke jongi ban nganget ba lengbah ke jingkren ke jong iru in aiman sim ya pi ki paidbah jong kani ka than te sko ba ka khatwei tarik sim khia ha ka bai dei ba kani ki MP election ke MDC MLA MP election kini kilong ki election ki badon kam hadu kata but sko ba banjit yau MP iamonlang na kane ke Shillong parliamentary seat immediately haka kharwei tarik Ïaiong ongi ki bahiyang masam jong pi ki marjan marpa jong pi ki parashnong parathaw jong pi man let ki polling station but shon yaka sharp haka dor jong bom kubli shibon kubli siajar mo kubli kurkui pi baro kubli shibon ban penjok dan burom na kani ka constituency na ka Sohra constituency ba kumjur na ka Shela constituency tega kerben ba ini ay ka kyrshan ka barat ba I ha ka khatwei tarik leksok ba Jemino ni se kedu dan bok agabom